namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Namuntlha of course ta khela hi kokwana Fonyonyo na mhaka leyi hi baku bembele. Se mhaka leyi kokwana Fonyo I think hi nga yi sungula laha leswi mina ni nga xi vonisa xiswona vhele ta hi tlhela ndzhaku hi reference. So ku na post ni nga fika ni yi vona yi nga fika yi tsariwa hi Spy Post laha nga fika lowu ndla ti-events lowu ndla ti-events na Atherton Stadium and stuff. Yeah, so fike hi vona kombisa timhaka ta ku xa hlamala pasta xi hlamala tshukela ra bonu ra purasi. As you can see a gezi leyi a yi tshameni laha yi khomela yi hlaya so kwalano or nkolo ni ri karhi yi languta kokwana Fonyo leyi nga tshuka na loko hi cheka laha and stuff like that. So i mhaka leyi nga ku beni ka bembele swinene as vulela ka Gaza va ku kokwani Chauke ya tola i swilo leswi nga ku trending. So as a baseline before hi vona ti-response tin'wana hi leswi nga ku humeleleni sweswo hi leswi ni nga fika ni swi vona swi ri ku trending swinene. Yin'wana ya ti-post as you can see hi fika hi vona Fentere yi kombisa timhaka ta ku swi hlamerise vanhu vo tala ngopfu ku katsa na mfundhisi. Valano so mhaka kokwana Fonyo ni tshama ni yi vona like physical so I'm not sure ku yi nga endlisa leswi or ku nga ku ri filter na. So it's a bit of a problem nyana. Va Gavaza ni voni va kha va haka matorekisi na vona ka siku ra ntlha ra 14 ta June wa kombisa timhaka ta ku Sesi Dolens mhaka leyi mi nga hi endla yo teka Nivea ya boti mi chela memeza ya feyila ni kombe mi cukumeta ni hava boti va Michael Jackson and stuff like that. Hi ku phese Fonyo i swiloko ni swo ku se yi tshukela bya va Gavaza nyana sort of loko se hi languta ka nkarhi wa sweswiwa leswi nga ku endlekeni and stuff like that. So a hi chekeni Fonyo ku why hi chingela ku a hi voneni close up la. Yin'wana ya ti-clips ni nga fika ni yi vona yi kha yi trenda swinene va kha va yi chingela yale a yona ku tshuka yi tshukeni I can see xa xihatla n'wana mhani i June sweswani madlala i lava ku sungula ku ba loko wo ni bifa n'wana mhani ni kirhi ni swi tiva ku i xivuri ni nghenini ni ta ku teka ni ku heleketa. As you can see like yi clear I don't know yi clear and stuff. Kun'wana ka posting nga fika yi chingela swinene hi swona as you can see va ku mitola yini kokwana mi hi tsopolela na hina hi ta va mulungu emakondo kwalano. Ku busy blind na vavasati lava nhlamulo I believe it's a woman loko swi vona hi vavasati a swi ku mpela va ku na something ro va kombisa ku kasi mitola yini ni ta vutisa boss lady yi fanele yi mi mikisele mi nga swi tivi. Hi bava a ta vo so yale kokwani Chauke kwala yi respondi na swi mi lava ku vutisa swona mhani ze ni lava ku vula to tala mina mi ta ku hey Master T yi lo as a clip yaleyo kokwani Fonyo kwalano mara yi respondini ka swi mi lava ku vula leswo. So yi kombisa timhaka ta ku ni busy no tola mavoko a ma tshuki why mara selesele leswi yimbelela na hlavu xo tshuka na leswi tolaka na xo a xi ri mulungu already ba xo tlhe xi ti tatisa ni pfuni kumbe ma lava cooking oil ni ma oxanyana. So kokwani Fonyo hayi ka ni tiku ya to xo ni zama ku yina na image leyi ni ta yi teka ni tiku ni nga yi kuma kwini but ni ta yi screenshot kunene hi kota ku zoom ra okay yeah so selesele lexiwa mi nga mi kha mi swi tiva vo tala and stuff like that. So xa xavisa xikwamana na xo yeah it's this one xona already a xi tshukini mara xi va xi tatisa and stuff. Yeah so xona hi lexi a ni ha lava at least a good image yo ka yi nga ri na vudlaku ta xikarhi mi kota ku vona na mathanga ya yena kahle as you can see. So yona i clear mara na vuthatela a ti nga ri fiki leti le vokweni leti na ku ta fiki but le minengeni ya tona ya ti le minengeni ya tona ta fika ku ri te le vokweni I can see it. So hi xo xexi so xi clear se ve ri Fonyo yi xava xikombo la ku va le loko va kha va chinga un'we mi ta yi vona yin'wana ti-clips hi nga ta hi kha hi fika ka yona.
So loko hi cheka swa ha balance kahle kokwani Fonyo no chaka ku kombisa ti-example hi vito ra munhu but swi endla leswi mi kuma ku yi va yi tshuke xikandza ku ntima ku fana na vanhu lava khale lava va tala swikwama lava mi kuma ku mavoko ya va ya ntimini ivi va tshukena ni xikandza and the stuff like that. So se ku na a huge challenge minkarhi liya before xikandza xi va xi ri clear a swi balansa nyana hambileswi mavoko ya vona ku nga khale ya kha ya ri dark no ni kha ni reviewer ti-images ta ho ta khale. So sweswi unfortunately se mi kuma ku swi out of place sort of i challenge leyi va nga na yona kokwani Fonyo va na mhaka leyiwa. So hambiswiritano kokwani Jaku ve le ku hlamuleni ka timhaka tele va nga ku chingeriweni ka Gaza hi nga veka leyi n'wana ti live a yi va kha va hlamusela swo swilo leswiwa. Let's go. So a ku nghena hi comment from TikTok a ni yi nghena ti-live timbirhi ya nghena ka Facebook na ka TikTok at the same time. So comment leyi yi nghene ka TikTok based on position leyi a yi na kokwani Fonyo. Let's go. miyotola yini ntole pawupawu loko nkarhi lowa a ni nga dlo a nga dlo i na mali na dlo mi vutisa ku ni kala vanhu va ka Gaza mi lava yini a ni nga dlo ni yo jima yo ji a swi kombi ku i dya mali. Okay na kha na cinca mihlovo ni va kahle mi ri why i basa van'wana mani a swi tivi ku mi lava kahle vanhu va ka Gaza va lani ngomapro mo va ti hi n'wexe esikolweni ni sukeleni vanhu va ka Gaza ku fana na tihonci letiya a ti byeriwa hi hosi yeso ku ni sukeli mungoma hayi kona ni pfuleli movha gift mina famba vanhu va ka Gaza se va ni chavisa ve ri why ni dlo lowu nkarhi lowu a ni nga dlonga wina mali mara a nga dlo na dlo mavilela se ni ta yini ke ni ya tola nsiti incentive mi ta vutisa why nga dlo i ri na mali va n'wi swivutiso swa n'wi swa xiximisa ye menini va byeli milungu va byeli ku milungu i tola yini menina va byeli ku milungu i tola yini wa nwa Coca-Cola mara ku ri lembe rin'wana ku 2026 tshikani ku nwa ti-Coca-Cola miri wa wasati swa nyumisa leswi wa nwa Coca-Cola n'wansati 2026 hayi kho vavasati va malembe lamawa va nwa ti-design juice ti-tropical punch nayemba mina inwa wa nwa Coca-Cola va byeli va ku vona ina mihavuli nuna i hukuma i refresh n'wansati wa nwa mihavuli hi wa kahle xi nga ze xi jamuka Fonyo ni sunga ni yi review hi nga ta famba hi hlangana swilo kwa tumbava loyi sweswi u twa ku xiyeni taka chauke tala swi famba tibasikiri mara na tichechisa mara la patwini na swin'wana swona tshama ku wa ncauka wa khona munhu i busy no famba na chechisa patwini na vusiku kutlu mene ni xigolonyana xa tidumu a swo mta ka khona swin'wana madrive basikiri na vusiku na chechisa ma ta ku dlaya amakhona Fonyo amakhona ko lava chechisa tichechisa ti-whited sweswi chechisa is whited is June sweswi chechisa is whited nga fambi na chechisa na vusiku hi nga ta ze poxa na swilungu swa vona swa vo whited hayi okay. Viva Pawpaw, viva Pawpaw, viva Pawpaw. Hey, serious Pawpaw ina matimba. Ririmi rona ke. Ni basana ririmi akahle Pawpaw swi tshamo swona ke. Ntshemba yo ju. Pawpaw ngwenya shem. Pawpaw yi ni tsakisela a yi tsandzihi nchumu. Pawpaw i Pawpaw n'wana mhani yi tirha ntirho wo saseka loko ku hanya ma ku tola Pawpaw i swa we mentori a wu voni ni ngo xana milungu ka Gaza proper things proper hi vavanuna wisani ku ni khovolela vanhu va ka Gaza me Pawpaw yi khoma kahle mani vona na nga tolani Pawpaw yi tsaniwe munhu Pawpaw yi ni khoma kahle va ta loko abe hi confirmela ku mi nga close ku yo juju hi ndlela or swi fambisana na ti-filter na a yi tshukini yo Pawpaw yo ku rhandza ku fana na leswi a wa ha swi byeli munhu van'wani va tola Pawpaw a yi va endli nchumu yi tsani leswaku skini xa vo xi tiye ngopfu Pawpaw loko va torini a yi va pfumeli se me Pawpaw ni fike ni tola yi ni hundzula mbusmani milungu wa ka Gaza proper things proper
laha ku ri huma ti-two ta mehe ya kona a agree yi cince fast a ni lava la yi nga teka hi iPhone nakona hi ku languta you can see ku ri the skin color swa hambana sweswi himpela sweswi ya dlowa sweswi ngo i dluvo se mara dlowo la xikwama laha hi xi hi xin'we mara you can answer na laha ku tirha iPhone okay it's not that much different actually until is then languta ya recent okay kona swi nga ri ngopfu nkarhi levo May April back then loko hi cheka la ku lala ntiyiso a yi nga ri as bright if we have to be honest kona a ri so ku languta from vo a ku ri a yi ri image a yi kombe date hi to earlier this year vo January la vo January swona swa tikomba ku there is a massive difference and imagine la a yi ri dyambini no va dyambini there is a massive difference loko no tlula ni ya ka leya sweswi mi va ta mi vona a huge difference as you can see I don't know unless if maybe un'wana a nga ku i filter and stuff I don't know mbari yako ku cinca ku kulukumba ngopfu massive we have to be honest the change is massive it's massive then turn right onto R81 Nilango swe wa vona se i vulavula kahle we arrived proper in 150 meters turn left toward R81 kasi ni akwi kam khome ale ka malamlele kasi yoni ya kam khome ale ka malamlele a reds hayi mhaka yaleyo yi nga ku beni ka bembele swinene la xigazeni la ku le ku tikeni ti le ku vuyeni ku trike ku chance ku rough ho heta hi van'wani vanhu va chava ku rhungiwa laha ku ta rhungiwa munhu ni tsala Maluleke leswi nga swi tsala ku mixavisi na muxavi wa loxini ya vekela nsati wa dilo ninini mantsemisa vekela na kokwani fonyo kwalano heyi ha ti le ku vuya so what do you think Master T ya kona kokwani Chauke I agree ku ri yona ku languta ti-images and stuffs ku ve na ku cinca ko karhi mara swi tikomba na filter na yona yi nga yi kha yi mixini nyana laha ka tin'wana but kona ni loko ni kha ni cheka ka video yin'wana leya live swi tikomba na ku a yi nga na quality kahle mixuni leyo hetelela nyana ya kha yi ya R81 laha hi na quality kahle but you can see ku ri ku na vuyelo ngo compared to ti-live ta khale so swona ku tikomba ku na ku cinca ko karhi ni nga tivi ku nga ku vangiwe yini ngopfu vo bayiza mafurha kokwani fonyo or kanjhani ku vona ve ri vo tola so a reds hi yo mhaka leyi nga ku trendeni a hi ta ripota sweswo hi leswo loko ku ri amukeza subscribe ta kombela mi tika subscribe ncilancila hi hlamuseli i vandle hi kokwani Chauke ku hava munhu a nga ta va yelo born 2 days i va tote yini kokwani Chauke wena ncilancila ma vona selesele leswi mi swi ndhawu mi ta khomiwa hayi mpela Michael Jackson hi yoxe jikijiki se yelo born kokwani Chauke ncilancila mi vandleni kokwani Chauke kwala na kwala va ha ku ndla video va ri wa ntima byi kokwani Chauke se yelo born kokwani Chauke mi lo tola mafurha marhongo mi nga mixi mafurha na mhani lava ve le ndlwini mi nga mixi mafurha a yi tshuka ngwenya yini ta pastor ageza kule ngo hi ku tshuka ngwenya yi condiwukile hala ku na swin'wana la pawupawu yi le ku tirheni la yellow bone vanhu va hosi yellow bone yi tshukela mavoko la yi tola hinkwako kokwani Chauke va rhambo famba ankoveni lundza ri ta vonaka laha ku ta vonaka lundza leri a vi yellow bone bya kahle bye mitsuvi ha yi vona munhu loko ku ri na mitsuvi wa gainer complex mara leswi swi famba na selesele ndzeni tango